Kakan hon juki trai jaka na Eastern West Khasi Hills District kila penpau kajing hadin baka sorkar kala khot daki tender bahe halor ka project Climate Adaptive Community Based Water Harvesting Structure kabaki breu jong kajala kim kot bor ban tap tender namar baka dor kala he palan habakran sekilat pakai kubor ugan vina jong kitrai jaka uba abor maulong ulapan pau ya kan ni kajing le ka sorkar bakalawan ra kajing du nong ka bakrau ya kitrai jela na kaliang ka kan hun kitrai jaka kala kerpat ka sorkar ban perkhat thma ya kan ka kam khnang ba kitrai jaka ba trai jela kin yo nong lang na kan ni kajing thmu ban tengkai ya ki ombam omdi to wani kong he nga kwa mi ni tu eladi bangadai ba abor mulong nagasino mairang mission mairang Eastern West Khasi Hills District te ngarang kan bat kini ki wai ki land owners nya don hamne ban mani kedu ifi ki media mar bangi don katu kani ka problem bat ka government ka baide bat kani ka project ka bangi khwadi ka climate adaptive community based water harvesting structure te kuman pensyai ya kani ka lomba ka government kala khwat tandar ya kani ka project haka kanda direct November ranga bakla har kunda direct November har jar pulai markan saput na kani kanda direct menta te nakaliam jungi ki trajaka habangi la ay ke jaka sia kani ka so department ban kanti ka be kani ko project te ki project ki don ki ba nadu sanpau lak tar hadu si kurur te ni sukto ba nakaliam ngimla shu banyo directly ko bayo bersua ki jumunta rai menta ba nomor bala sponsor de KTB ko ong ba hamban don ka third party habasha contractor ni pediang ni kata mereka basusi kalong ba bani i baka government ko malapau ko lakwat ya ke East Khasi Hills ka khwat de tandar ke bahe ka mau te kani ke jingle jaka government kalau kala khanglan ya ki small contractors ko manong kendong markani ko project ka de khamtam nam ta kinong kendong te kimiolan ban thap ya kani ka tandar namar bakla he ka mau te namar kata na kalem jungi ngalek bani kendur yu minister banai transportation haka airport direct jong December benda ka ba karpa di ba un pia na jing train ni kwa ban pia na jing train one walk for one side te na kalem jong i la ya ong yang i ba KDV kadon ke kendon ke ba kamla bale kata tingi rungim susu sai mucusa anta restil ngirang karman namar hadu menta empat khot tandari kini ki Eastern West Khasi Hills jong i ba ri ki wai ki district te ngila ong hi ngila bu i kini transportation jong i bangi yang skam kamta maka jeng trang jeng kalong wat lagi kita jaka ngim yo asu ya ka direct benefit dekan ke scheme ru nomor bangila ai ke jaka hadu si akar har akar in ai kata ni san yang mu hadu khat san sname baki pai ba no sosna jeng kin bantuan ni scheme di wat lagi yala ding ngim yo ngi ong tong in sacrifice tang ba ni bu eta ka kendon ba ki kontraktor ki banyo akan ka kam ni wa baki ni ai ki locals ki jangi nomor balai ka benefit jang nak scheme maximum kan le shiki rural people shiki ni jaka ba ni so thu ba ni ru ngin yo ya ka benefit indirectly lada ka government ka consider kan ka jing tram ka jing ko jangi te kata gari ka point ka ba kosan ka ba ngi yang ka ka por ngi kwa man panchayat fi ki media ba nai ka message shaka government but kumbala ran ba ong mano mane yanga bala kali banong balada ka government kamai alada country pinyele unu tinga ngong ifi la ka government la kan khot biang ku ba khot igni tandar ke bahe te nga nganong haka jaka ka jonga nganong ne kong elade ga jaka ka jonga te ke kong tro ki bawan ki sam si tong ni batrai ke sentrai bani ola ki jaka ke ni kita kin sam jige hi lada manga kum tra jaka nganum ku pre ngan betri lang bat ki te namar ngakarman made namar ba lada ngi la penhun ya kita ki kendon jong ke EDB kata government like why should the government have the problem to give the maximum benefit to the rural people because the scheme is specifically meant for the rural people tingi kwa kata kastan ka ba ngi te aga juga por kapoin ka baar ka ba ngi wan seding ikwa ya phi ban numba chu phi media ikwa biki kiwa ki trajaka ki babu na kallang ki arta tin chipang ka scheme ba ki don ka jing ting ba kinum so tau so ki don masna mat karantin le se kan ora ka problem
Reban Sule Kumta, Kamsonyaham, Nakalem Tunigi Lami Sakmat Kumni, bagi kwa IPK Kiwi Trajaka, Banakalang district Junka Kasiden Batentia, Bapisoba, but Puan Yagi, Magila Manikandu Yapi, but Lembaki Trajaka, Bagini Yang Lang Tali Malan Chijaka. Malada Tamana, Gemla, Tamanumla, Kumni Bagyawan, Kiram Puan Gikiway, Mamtakasi Kim Shingwan, and Rakia Darlaman, in the Pop Eastern Kasil District, Janbaro, Idan Lepopra, Robaro Lepopra, Yadon. Tinggi kerman berubah fikir wajib terjadi pilih kita kembali bagi wan sekamat naik kerantian dan sadian kicengge jeng fik bapidon belum suatu dak bapi kendu yang pisau sengai batin saya yang kecisa sauha phone yang hakini kinambar kendai perasan riu not lie not kendai san kendai perasan riu not lie not kendai san nanta prahnyo san pranot prahnyo san pranot kecil tu kalau kita kan mata tam kan mampu baca. Kumpulan ni kerja lada kisu. Sekarang dia nak kita surface di proses kisu ini lagi ada ni apa kot kisu kan awal phone sini kini nombor. Kendai perasan riu not line not kendai san. Manawang kendai perasan riu not line not kendai san. Nata nombor wa pelan awal phone sini nombor new not sunlight nhiều real sun nhiều not sunlight nhiều real sun nhiều một number bala phun sudah number pra light nhiều la iwe pra light nhiều pra light nhiều la iwe pra light nhiều